me who ye now so we can look ye wa me sheme Father's Day and also cry no metu de bia no platform you are yeah udibem yeah asemo usa de o tie that's just say usa person no do nkoma o de to platform so yeah de baboka o aduma no sa na ne mbe no just who say facha mini hweka na ajami susu say me dia to go dia obeto fufu awie asampa be ka kire be ba kodi fufu no fufu for two only asampa 2 hungry men okay 2 hungry men enti okay odo so ame on asampa so ame mudi money yede but this year ya de what name for we share social media all over just ade ba kwa me realize ye no platforms be wo Facebook ni ade so hu obi on ma dodo no a mo kombo papa won sempa na ya o so RIP RIP like kuti say bebre na janom no ashe wo mo kwa na so de tiase on me de tiase me papa Apostle Godman Forsen we're free. I've lost my dad. My jatias, my jakwa mikisi. I won't call flu. A happy Father's Day. You go so receive member na yenim say e bi ye adwuma. E na akoka bi someone tiase. Ye bi mo ye adwuma. Iti mo nkoso na monye ne saa. Na nyankopon so nkoso ansira mo maye. Pate. The Ghanaian Times no. Facebook for no so ewa ha. Almost dey. Wo mo che mo de na de me nko ho. Ayo mate. Me da say yenko yanim amna yenko yanim. Me da say CJ me nko manimu a na Paspake ano no. Otisumwa ya koso a erisimu nyina happy Father's Day memma no titirum nya misha mo mame na ena me de Metro Lens ena di kan asem kese bi da nimu ha na ni nyina no eyesa gesem ene lesbianism memma ne memma mo form ho ema ne maso mo e form ho no na CJ amane we no be sha be se na wotwemienu mu nie ene ye be hunu se billboard sakese bi di ahim e wo krom ha no na ye be se cities miensa na billboard no esisie ya ne nyina na wo mo de hwese ye nyina ye benya botre ne ntoboase e de ma nipa binum a wo mo ye mema so ne mema twempena na emu no hu samo kowie ye krompo me ate so ye se bi mo akokra kwatete billboard no ne ade de afi krom nam emra se bejafo bi a wo mo esori ti aye ese de bigana ensoso sa ne ma ne so na wo hwe betroless katafeto so na ha se na wo de wo hwe de ma na ye kase for live gay salon ye papa Freddy Blay na e kase na sembe no kan wo se eba no sa gege se mema ne wo ho deda ema ne me ne wo ho deda no anka be ya yenya wo no nya de wo pe na wodi nchemu eka sasem we ho oye adwamtene de the New Patriotic Party na eka se wo kye se asa Ghana fo no eya nya atwom dodo ebinom ye nyatwa ma na broso wo se wono no onfo so se bema ne bema entwempena bema ne bema ena na so eye obi decision se me de me ye bema enso me se me nya akono wo me yonko bema mu a adanti wo se obi befa we hu tipaye ebekasa wo so no won peso be boru obi de makohwe de obi ye won peso be kwakotie de obi ye wone dem enti no also so de na so de nya wo mo na de o makasa pe no wo mo enye asemi o kan any over the weekend crofo twa bono pa na emo mane na Metro Lens ade e wa se ya wono so echire mo no nti no CJ panin wasi ye nya wo mo Chairman Freddy Blay waka boni ana gays alone so oyola on oyola Freddy Blay so am ranimuni I don't know but the question is say ye kan ye de da CJ anya bia no obi be bisa say so obi ni obi sane dem a obeda akwunu so nipa yi ofa so masi fa de to na so fa ne fa de to ena nya dia omo ye wa abonte de wahunu se bia ekoso ne dia kan asem etu ase munya wo mo ena nya wo na abebu atana so be yi atan etu omo a de omo pe no omo nye etimi ni ma de enti o kan ni se wie no wagya ho also on so CJ on ka so for so but say on so say I don't subscribe to gayism as a choice but yenja wo mo
but yenya omo life for my woman. Yenya omo life mo nya dan. I mean, kind story no ona krata no. Krata no crowd. Mention no, but osi yenya omo to what extent? How much room should we give? Room need one state, but yenya omo life for my home. It is their choice. Mate. Yako yenim. Mame Dwaso na me fan ko daily guide da bo krata nim. Na benim si we ye ho asebeba. Na okay abenti na dakrata no ni. O say that be response no na make kan. Oh okay. If you ne ko ya anu ye no ebeba. Ebi ba respond pa e dia masa asem no. Me de oba da daily guide abokrata ni mu na aswa ni ma say aswa say da ha de dosom. Yes DJ Edma MPP chair aspirants. And then Peter McMahon foni edaha. Abanu to sika $24.9 million US a no so akwaje de bema a wo mo de be hwa agric plant e be koso kremu no. And so ho asameda ha. Asante MPP ma pointed the panson e de aka executives e dro mayo mama se no. Regional executives no akoye makoma ko dru son. ENI veto appeal no so no. Wa mo chese ya dismissing. Na kratafa to so me yensa e kasa e de fa MPP. Amanyoko no ene the national executives no wo ma mo kofa forms eno achi na emsa braso ya vet no adru ho intuition man national chairman and general secretary edma the ruling MPP ene wo mo ekofesi ye Peter McMahon no ne led vetting committee no enne na wo shema applications mako enso ya ejemu yewra Christopher Amia Ekunfi Steven Ayensu team Steven Kwabna Boateng Sami Crab Akwasio Say Ajay Joseph Ayikwe Otu George Kwabena Abankwa Yeboa womu eni mpanyefo a conteste anase womu kofa forms wo chairman hono no ya chese ne womu ejina akonom kwa vet nanim eno dan chenso a wo hwe national vice chairperson positions no a enipadu ene file ye ya womo soso no emu no womo chese emu ensia eye empanyifo okay entomu ye bibia na emu sia ya incumbent or ye general secretary na kasanso no ene omu nyina etumi file ye enti no ene ena chairpersons no akosha committee no na wo hwe ma boso ye besim da to so edunum ekosi ne donso na omo de abato na hyehyɛ emu ho de wo begina ato aba na omahunu empanyifo a edi party nanim me for na daily guide he ya CJ na yenhwe asem bi da ha ma me wo interest wo mu ninyina no eye asset declaration ya krom ha no ya na ye ka ho asem san so bi on ma ye body din anaso onya appointment si no wa ba be so man no a yen konko wiewie mu ko hu se wa bomodin a kyire mu agapade a owo adan dodo a woni sase o wan san wakotan eye office akodi ni djuma ebe ko wie che no wasesa wie se agapade yina bode boko bisemu a asset declaration de ba ye ewo he ne e dia compare de obetan so wanyan ebi ni ho na ene no ye Fred Blay kasa ewo daily guide katafato so miesa che se o mampani akufa enam se ompa djum de keta se kankan ne proye na obede djum de bata na mambo ehu ne suafo bi ho a anase na point ho e hanu nti no wo makoye grant meeting a ayo mampani akufu adui ene MPP manyo ko ni nipa bi akukuda ma ewo mu a Chairman Blay eka ho wo chese o mampani ehwe so mo be bio makwaban mu na sa asa declaration no ababaye eye enhyehyɛ bi ebeda won ma wamfa nya adwuma betumi ageliw ewo mu amana yeye na eno no eho asem ewo ha se ya wo mo chese mo toto enioma ya eho asem ebepie enti no asa declaration mampani chese be hye mu kena enti se ye bodi sa wo ye wo sofa na se ye bodi se kwate office bi na one declare wo asset a ene na chese ebrede so na emrane so mu dia jail wo bedam ewo anamo a wutu ye no no bi say for the past 4 years obetena so emre ya hye mu kena adenti oba ne second term cross so twam 2 years anisa adena fe de be hye mu kena amana bite ye ya ye be jeli wom eno ye asemsebe ewo ha Adom online.com story bi da ha Owura Edmond Tete Akrofi. Okay. Wedding fee eduanan no amienu 42 years. Okay. Na one na yere eware ma oba ne fafru. Oba ne wuwie ya na oba ne frame. Okay. 2021. Na oba no eframe. But baby ne dey. Oba no ewo triplets. But ba ku frame. Enti aka twins no. Okay. Na caption says celebrating fathers meet the single father nursing twins. Oh, okay. Enti
Edmond Tetakrofi. One on since 2021. What share and quaranta for no one. Okay, story no one. Na yire ni film no ano. Ebusafo no yese omo emfiri baabi a womo te. Na omo te kwa benya ho baabi. Na omo metra baabi asisi a womo ete no. Na omo chese Ochese untimi nyina ni mfiri mofra no so. Even though nanis wo ho a wo hwe twins no. Enso opese ono ankasa edi nani ehwe mofra no. Esan say ne ane yire ewudi gya no a ene santafo no. And I'm touched by this story. Edi nyame hira wo. Oko Adom online. The story is here. Edi nyame hira wo. Memma bi say na ya na ye ka no. Oho. Ebi ya adwuma o sije wo koka mo sa de na eduru Father's Day de mo yi mu. Memma bi say Edmond mo type no. Enyo no kwa no ono de oba ni ni ho e na wa fa to no so obedi sa adwuma no mema ni bu akrompo na e ma no te asepa mo ne ma no nete e so ne ba bedware ne ba be pupu a okọ ofredadi. That is the extent e mema ni biko ekodi wa mudwuma etiti ma me na ase bebre fasi ha o comment no de bebre aba ma ntumi a Father's Day no last Friday nti me pese me nya me de ne kofi 1 minute after posting the status in the away nyina and then chairman general Kwame Sefakan na woda and then na woda happy birthday to him and kwesi record we mama this one is a special one from me to chairman general. He's been very impactful in my life. He's my senior brother. Kwame Sefakan, chairman general. Happy birthday to you, chairman.